Ekskluzivno. Više tužilaštvo sumnja da je Vesko Milić namamio Aleksandra Nešovića Baju da dođe u lokal bez obezbeđenja. Otkriva naredba o sprovođenju istrage. Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnja da su Saša Vuković i Mario S. zajedno sa Veselinom Milićem unapred isplanirali da namame Nešovića na sastanak pod izgovorom da žele da razreše ranije sukobe. Nešović je isprva, po dolasku ispred lokala i kada je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, odlučio da ode i o tome obavestio prijatelja Vladimira R. Međutim, nakon novog poziva Saše Vukovića, sa kojim je od ranije bio u sukobu, vratio se u restoran 10 minuta kasnije i seo za sto sa Vukovićem, Marijom i Milićem, navodi se u naredbi o sprovođenju istrage. Prema navodima, kako sumnja tužilaštvo, posle kraće rasprave, Vuković je izvadio pištolj nepoznate marke kalibra 9 mm i ispalio više hitaca ka Nešoviću, dovodeći u opasnost i ostale goste restorana. Prema istrazi, u bekstvu osumnjičenima sa lica mesta pomogao je i Dejan, koji ih je automobilom Fiat Punto odvezao najpre ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol, a potom i do Stare Pazove.